Ngadak inggil iku ya perbawening tetapi miwah pardatulan rahadian sami sikit pokok sempurna pembagian inggih hampuraya sepisan malih matur. Bismillahirrahmanirrahim. Agung tapi asih katur dumateng raga hingandike kanjeng sanang agung hangkang mulia hikang sampun ngicani dewek titiang puniki jagi hamawi iki punang pengagang suartan puniki dawok bahkan wonten hikang semawi pun kepiatur pariantuk yang handika samia dados purwaning pepanggihan puniki ingkang satuhu lungguh sami-sami jalmi mukmin satu manut maring syariat kanjeng agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumangga sami-sami ulih sapaah dina benjang puniku dawet pan puniku pidewek titiang puniki jagi humatura salam saugami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajeng panandika. Alhamdulillahirabbil alamin. Apang salam ugawi pidewek titiang puniki sanilintang sampun kaimbali lajengipun para pidewek titiang puniki humature panambramu dawuh sajroning salam adat budaya sasak kang pinunjul sumapan nugraha lan panugraha pidewek titiang puniki sani mangkin sagi katur mari dani agung terah serta leluhur kang utami kunadian wonten rauh malungguh mari natar sidang upakarti puniki seni mangkin dani hamangkuning rak pangraksa satunggal marong panegara hingkang badiu mangkramo dawet sareng anda pintias nirmanu pidewek titiang puniki humaturo agung lugrahu dawet tumalih sawiji wijin sestribasi sajroning pawicanten panambrabara dengan ikang kodal sorewa uparini Lestari prayogya unggah-ungguh paginaman dharma becik adicaya sintali bau jalaran puniku menawi panambrama ikang parini antuk dari sami keros linggih krama utami dawet hangrungu dan sangatara pratu inggil marong panegara dadi munik krama semali dane sami apaluduku ikan palasan ulih rauh ulih tendawagan terumalih dadi linggih kerabat puniki nanging miruganipun apaluduku padukuhan karangbaluh puniki dadi pamerah agung kerosuke pamerah borante niwah nabat keramat termalih hangrungu runtah-rentah panambrama lagi hingga jika puniku ikan suci kayun hari ini maring para priantun dadu rahadian para rahadian mena para perwangsi bangsi sedaya dipun cacahipun tau ikan sedaya kasbat terah dari ratu para sedaya anda dewari ikan ulih kena didik tendawagan sampun jangkep sana mangki kana berabe hingan di kebun itu apa dulu malih
Sina dia maring penduduk kebutuhan turut sebuah kenjembar para alim ulama, para tuan guru, kiai lebih pendeta khatib bilal dan perwakilan santri sedaya. Apa yang kita memiliki yang setitik jadi maksud raga hingan dike menawi pada berama raga hingan dike puniku daun becik raga hingan dike kang dari pandai garing yudo semale sekali pangan dike ikan lumbuh hadaring kiwi ingkang pernah putra maring kanjeng sanap pidawet titiang puniki suarne daute ingkang magenah ring padukuhan Karanggaluh Marong Panegara Kawedanan Prayowetan Kadipaten Sasak Madya Agung Brane Krama Sastra Dipura puniku Aji Katri Dasa Katri Gajar kemirinipun oleh telu keluarga sebenarnya telu 6 siwa 12 15 balu olas selikur sedua dikit telur dasa telu dawa pantar oleh sarang lapor lama jangkep kawilangan 3 dasa katri dokter itu tadi sajarun aji ngaranjing malih sejak aji anak neterman keniki turas dulu lengkap iya milik kita bukan terjawab kode lengkap kode sebarang bertanggung jawab sehingga ring dina puniki dina raguti atau ahad ring bahasa sasak orang dawetkan bila ahad diki makin tiang temanikan antok apel nagara ikan lumitang malih kepedikayaan antok apel dukuh padukuhan Karanggaluh ikan mepasengan sanak daya kita puniki Dani lalu Muhammad Jailani sarang malih kapunature antok andar begate sanak daya kita puniki suarga dauta termalih antok para penisir para sepuh jaga pipun kapedikasih antok linggih kerana puniki 10 perahu perpanggilan puniki dawet jadi sareng sami dawet miring tapian apa dawet kita puniki kapudasih antok sedaya ikan sampai dawet naturang puniki dawet aji